Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kamau Plang Labour Union, kabalong kaseng jong ginong bala trajela kiba syang basa apo upot usam jong hima mo plang. Hakakat praterik mentau nailur arjar kakandai. Kila dawa na ki company baper kiba pentrai ki projek apo ke hima mo plang bakidai ban aikam ningkong shua ye kinong bala trari trajela. Bat lama hamru bakim dai satya banwanra da kinong bala kiba syang basa syabar jong kajela Meghalaya. Sport Secretary jong Kamau Plang Labour Union uba Kambor lang Karsandi haka jikaran berkinang pathai ko bor uloong bakaseng kala karpat ru yaki kontraktor trajela bakin kampakat shua ban ai bala sngi shua yaki trasnong bat ban kiar kat bala haka ba ai bala yaki beriu ki banabar kajela apabila bat kini ki company ki kontraktor ki buan berkamtam lagi ki company ki buan ki banabar coba ni kajela jungi ki ba persang ban sim ni ki kam ni ka project ka buan aku jong ka it ki mo plan tingi kerpa ikindu ki company nakaliang jungi kum labor jong mo plan labor union bakin subha ban ai so ki kam ani ki cingtre ki ban nakaliang jong mo plan labor union kila ban tre lare ye lokal kumju ki bala ban tre ki kam bagi ki dei ban ai so ya ka kam si lokal jungi ban ikirpa du nakaliang jungi kum ka labor union aku bina berkini ki kontraktor, ki registered kontraktor, ba kini ban simlem kecingit klit. Aku bina berkunu ban wanra yang kita belah, hakikam kita per ki ban apa jangka it ke hima moplang berkunjung tu apa jangka neka celah cumi. Ketika dia tengah cepat, kumta mikir pari kontraktor bagi kini nakaliang cuki lo bagi kin subha ban penrung suai ki lokal ki jongi. Kiba kalau kam kiba ki lokal juga kita la antre te ngitung tu iki kontraktor baki dei ban ai so kita ka jogi nantang ko isaka akabide bat baga trading license ko mga klan menin te nakalian so labor union ngitung tu lu ya ki company bagin pembiang iki trading license abaki wan ban room ban bat iki project ki badon napo jongka hima mo plan nantang kerpa lu ya ka yaki no company bagi dia benda yo ru yaki NOC nak hima ban hadin bagi yo yaki kikot kisla kani kalau kacing petip ba kidai rupan submit sa office jongi jongka labor jongka mo plan labor union dikata balik jingketu nak liang jongi kum kaseng jongka di nombala jongka hima mo plan lawan ki kontraktor dan ki company kimbiang ni kikot kisla ban nakalian jungi ka moplang labor union bila ai ka message nadu punta kasni nakalian jungi ka seng ngila an pelong ya ka checking ang nadu kasni ka baklam ai cingte ban nang ni sikhmat reba lagi snow ban lagi snap lam dia ka message ka jungi nang ni sikhmat kini berpersang ban kian no dak bakin yalam mi kinong belah kumki non tribal naman kani kala ban kumbag lai ini kisi kipor ki balale minta ni bala kapor sa kapor kita travel ki jule ki gini kam ki makhla makta ya ki ulang serang por ki makta ki long priu man priu sama ka chat priu sama ti kumta na kalian jungi ka labor union ni kerpa tu ya ki khasi jungi wala ki dei ki kam simet ki jungi ki subhaban ban pendrung no ki kinong tray ki subhaban khot no ki lokal ki jungi ban ingis kam magini ki yang ki batray po jang nga ki baterai apo jangan negeri ke jungi ki babun ini ki lokal ki jungi kila baterai ni kam mala ki mla baterai ni kam ngidon pat ko mai bani makhat bani kam bat kumbai jubran bermor ki media ki baladat bagi ong ban maliang jungi ngidon ro ki kle bangila ai ki training aku ini begini ki kumlo ban hikai ya ki labor nang bagi nang ki kam ko ki trade ki imja mana mas ketika message nakaliang ka jonga kum sports secretary berkunjung dan mentah nak liang tu kaseng jonga mau pulang labor union maka dia message mungkin tu sebelum si nong bagi kontraktor di company di bawah nak buat itu mau pulang kita benar yang dapat ikut Islam berhadir kata kita bersubmit sebagai office juga mau pulang labor union berkunjung urus sebagai polis department anti mau police station kita police station